nasi kuntu binangan nama solo ni nasi kuntu rapona kayu tak roy isang gena nagappa pone surugai amana tinro jana si kuntu arum nagaya nafsuna niya ngasengi ilalang risuru gana si kuntu anak bidadariya nasi kuntu anak bidadariya lipat jari iri Allah Ta'ala singarakna salamangi paramata nikanaya yakutu siagaan nikanaya marjanun kana Allahu Ta'ala ka'anna kunnal yakutu wa marjanun batuan salamangi kena dengan tu yakutu siaga amarajanun nakana pole Allah Ta'ala lam yabishunna insun kabalahu alajanun batuan talik bakka ina serojin ta'iroka imaci Thailand ribu rakne telu sifat telu aren telu tamasim marang telu sifat erok ni androng guru angkolan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasul Napunda niaga ani asidap paribulan nabong kasapulana ipakaian anak-anak bidadari 70 tahun masin rupana natabattal dalam rimam makena nakacini kanjaan tama untuk bitisinah Kama kacini kana anum mai jaya ilalang aja makebo kana mabayang bukule tu salama itu napa na antu suruga sagan tujuh ilonjok na sagan 7 togi itibungan Antu dulain tino ngasen nita tak manikang intan jamarwak mutiara tas retimungan ni ukiri la ilaha illallah Muhammad Rasulullah timungan uru-urunaya ia binapantamai si kuntu nabiya siaga ampa suruah siagaan si kuntu taumat sahidi kasiagaan si kuntu taumat waya masar sare natimungam magarwana iya minapantamai si kuntu taumat sambayan 5 Nana tutui rukon nasiaga anjen sambayana
Tupandrita sing kasakini lagu ku tak nang antaikan masambayang segala saya para Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah natimu Sakana turusuk ripak mae natimu maka apa na iya mina pantamai sikun tu tahu masarro mapare bagi mapisang kamapare makodi timungan maka di mana ia mina pantamai sikun tu tahu ni jakon ia siaga antau andam pakai hawa nafsuna natimungan maka ananna ia mina pantamai sikun tu tahu manaika haji siaga ang haji umrah timungan maka tujuna iya mina pantamai untuk tumak bundus sak belekana timungan maka sadang tujuna iya mina pantamai sikuntu tawa bangari masigi kasiagaan sikuntu tahu angka tutuia imatan nama ini keadun haram antunani sambayang kasambayang kibatui makarwana singarakna iya wa iya qala nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah siaga antau asinga iya bija-bijana marainya ngapole landri antuni kanai iya gau mabaji na antu suruga uru-uruna iya darul jinani arena sendre riwaya angkana darul jalali arena iya mintu mutiara kebo iya toni empuan nasi kuntu atana Allah ta'ala toba kari dosana nasuruga makaruana darussalami arena iya mintu paramata eja iya mintu empuan nasi kuntu atana Allah ta'ala ala sa'baraka na antu suruga maka taluna jannatul ma'arina iya mintu jamar rahman jambul iya tani empuan nasi kuntu atana Allah ta'ala mamallakari Allah ta'ala qala nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah na antu suruga maka apa na jannatul huldi Toni empuan nasi kuntu atana Allahu ta'ala matap
apakah amtu surga maka di mana jannatun naim arena iya bintu empuan nasi kuntu atana Allah Ta'ala mengayari Allah Ta'ala na antu suruga maka annan jannatul firdausi arena iya bintu bulaiti no dudu iya tomi empuan nasi kuntu atana Allah Ta'ala mangatik ni yang hari patunjukna Allah Ta'ala na antu suruga maka tujuna darul karahi arena iya mintu kastumi mabau dudu wa iya tomi empuan nasi kuntu atana Allah Ta'ala manakku dari Allah Ta'ala na antu suruga maka sagan tujuna jannatun adani arena iya bintu mutiara make bundu dua iya tomi antu empuan nasi kuntu atana Allah Ta'ala arifika iya tomi surga kami nama tinggi arasakna mi'iratianna ilalam mintu masing-masing rupana ala siapa jadi matenan naji nikmatatenan nalangir tolitenan natati laki pak maik lan rima bajik nasiaga amma jaiduduna nikmat Tekulan remakku tak nalong tajam menditean makku tak nang apa molan aku tak nang kanagang timi kalena tinggi baca nana kalena karena aseng Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salamati ya Rasulullah kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha malang ainu ra'ata wa la asanu sami'ata wa la tara ala kalbi basari matu'anna ilalang risuruga jannatum adaling Antu ala siapa jadi matenan laki nikmatatenan nalanggar tolitenan natati laki pak main risikun tuni kana ia tahu ia mintu suruga di pak jariri Allah Ta'ala di lima gasinna pimpani kana Allah Ta'ala surga jintu borib tojallino kekeran jinne kipare jinne laklam pemari-mari yang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salamati ya Rasulullah kana Allah Ta'ala khalaqa jannatu adanin biyadihi batuan tojen Allah Ta'ala
Pak jari surga jannatung ada dua ibatin bakna timungan bulai tikno nitata para mata manikang Intan jamaruluk mutiara narinding jannatung ada ding antu mulai mata narapat kapuru baru siaga angkasturi nabutana ambara rukun kuma ia ngasim maligina mutiara bilikna para mata yakutu Paramanta yakutu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bis salamati ya Rasulullah ia sentimuan Nabi likamanikang kana Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala jannatu adanin biadihi bina'uha ala binatum bin durwatin baida'u wala binatum Tuhamara wala binatum min sabarahati hadara umaila tahalaki wa khasisaha ala khusrana wa khasaha albara batwana قال النبي صلى الله عليه وسلم في السلامة يا رسول الله Nipak jari dari Allah Ta'ala surga jannatu ada ning antusialla Allah kibutana para mata eja para mata mencembulo niat ilalan risuruga antu ala siapa jabina rahmat arena Ia bintu masalam mangari suruga majai dulu ijek nabi nangaya antu maninyaka inada dikamate ne angina jetlek bania mabau kang angina rasana kasturia riwaya angkana kal kausar adina binangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana Allah Ta'ala inna atainakal kausar batuana tojen ke asare ko Muhammad binangan yaringakal kausar Nabi nangaya antu ala siapa jaket mutiara siaga ayakutu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hauda masiratan sakarisa'u abaidu minal labani wa akala minal asli warihahu adyabu minal miski wa kisanahu kalnujumis sama'u min sariba minhu la yasma'u wa abadan battu'an antu binagakal kawsar wara'na kira-kira
Lama kebok dudu ige nek nabi nagayan tuma kebok angina dara di kamate ne angina jekne bania mabau kang angina rasana kasturia kak depang inungan nabi rinna kama ibinto ngari lagi ka iya namo banginung iya nama manginun ribina ngayan tutama turere bisa kulle ganiyat todam binaga ilalan risuru ganiyaring kapuran niat todam binaga sanjabila niat todam binaga apa ilalan risuru kana Allah Ta'ala fiha anharun min ma'in ghairi asini wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamari lazitin lisaribina wa anharun min asali musaffa batuan nania ilalan bersuruga apa binaga uru najek binaga majik nandudu mabajik dudu kaya bianda bagaruana binaga dadit tamam minra kaya bianda bagatalluna binaga balat tamam minra ikaya bianda maka apa nabina ngajik ni bari mate ne dudu ikanya bian nalik batu ina kana nabi sallallahu alaihi wasallam rimanaiku amirajatku dapat ciri kamu Allah Ta'ala iya ngasen suruh gala kucini mabina gambar tulaku tak namo jibira ele angkana kere imai ulun nabina gambar tulakana mojibira ele asulungiya ibina gambar tukal kausar arena na iya ulun natang kuase nga iya mapalakana mapori Allah Ta'ala ka iya dikarain ancini kiantu ulun nabina pagantu nakupala doang mori Allah Ta'ala Tikrim batu disitau malaika ambari salang yang kana pakak dari matanu naku pakak damo matangku kutik rimacini masih pokok kayu lompo dudu kuriam pina mo kayu antuku macini masa reku mbama kibu dudu niat tibungana Ruwat papam pake bunaya kutu moncong bula sito tok bulan tino nalompo naku bayan tu kakam maji yang asem boleh dalil jangan siaga antau wasalaman ji jangan mak dongko kari tompok na monjonga
Nakucini mo apa binanga masolon rising kulo nakumbayaan tuku maero mo mamalian nakukana mo mangapa idute amang tama na mo mangapa ikunike mungkin Mori kau jintu panyungke na kukana mo apa ipanyungke na nakana mo malaika ka iya bintu bismillahirrahmanirrahim tasungke minamantama mori kumbayaan tumacini mabinaga masalon rising kulo na kumbaya binaga apaga antum nakucini monia ukiri nari ulun nabinaga majik non dudu amam membayari minna bismillahi nakucini tamma ulun lajek binaga dadi kamam membayari hana Allahu nakucini tamma ulun lajek binaga ballo kamam membayari minna rahmani nakucini tamma ulun binaga jekne bani amam membayari minna rahimi nakana mopak maiku timbusukna binanga pagantu mamumbanga senjiri arena Allah Ta'ala lek bagina kana mo Allah Ta'ala oh Muhammad iya namo maklu angkana la ilaha illallah natulu suja anta mandri pak maina usare ari nungi jenne binaga padan tuna manginum mokena dengan anturi allon nasatu ari jenne binaga macik non dudu ada manginum mopole kena dengan anturi allon na aga Ribina gajekne bani ana manginum tamma kena dena anturi alon nasande garijekne bina gadadi kana manginum tamma kena dena anturi alon nasala saya rijekne bina gaballu kalip pumiri bajikna pat bisa ringinna nikadakana iri habdi sika antu kayu warisuru gatamate ipangke natamalakat kai awalna iya kami warisikun tu kayu wa iya bintu kayu tubiyah pokokna mutiara tanggana manikam mapata-pata kitangkena jamarro lekokna sundu sinasikun tutangkena tasseronga sengiri arasa kana tamatapu kamo ambuwa tak roy ibu ana nagapa ina kaya o tau mammente siaga antau mempo siaga antau tinro akana nabi sallallahu alaihi wasallam lama
rajatum summa rufiyat ila sidratil muntaha batwa lari manaiku mirajat kumanai merika yutubiyah naku manai merika yuniare ngasidratil muntaha antu naku cini merakona madana rimika nalekok nakama itoliga jabasiara waki ifisilil fitni mi'ata amin batuan naluarakna tasendre laklana antu kira-kira lalang sibilang ngitaun nasaluna nasikuntu bane surugaya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah nasikun tubane surgai amat bisa ringinga sengita nari pokok nasidiratil muntaha antunakana Allahu ta'ala indaha jannatul ma'wa isyakasa sidirata bayyakasa batuan nariang pinna isitiratul muntaha antu surugan yaringa jannatul ma'wa iya bintu sanggena narapi Jibril isyaga ansikuntu malaika kana handisika sembidadari yang pak jari iri Allah Ta'ala pagi jinikan ya bintu kebo di dia jamon cumbulo nakalen bidadari antu apa toni jinikan ambarat kumakku makasturi kapur barusu kakam maji mape drusikali ada bidadari amangerini no rasa kasturi ngasini no naliukiri mari aban nasi kuntu bidadari antu arena burak nena nadi ukirito don riboko na arena Allahu Ta'ala tasiwali liman na tasampulo ponto tasipapag karamen na sampulo cincing kakamajina papijiniki liman na rilani kamasinga kiri pamumbaang tulus mageri kasandrakang kakamaji mape rusikali ritamparang mata nei tamparang ale bagi siali jibira ele amei iya ngasen suruga nani papi jini kamori Allah Ta'ala si tahu bidadari ira terima ligia diarena kambak na ta'muri bidadari antu ammak kalak mageri jibira elek nak jari musuruga jannatum adani masih ngarak landri sino nagigit na bidadari antu nasujuk mojibira elek kana kapang isi ngarat tajalek nagaraen
kana mo bidadarian tuo dibira Inai salam taulam baini yang ada kana mojibira iya nama tahu anggahu kani pasuruan nakarain Allah Ta'ala ampaga bela ibat pisang kana nabilat tudung hawa nafsuna قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة يا رسول الله Na'antu bidadari amma kenya sengi 70 lonjok na barakatin ruwan nadi Sare mori Allah Ta'ala kubbat jabarru siagaan intal luara nakama ibasimbangin napak rasangan nikanaya jabiyah siaga empat rasangan nikanaya suwana antubone surgaya maka dek mengidungi kamatoni irilino na iya sanin tatata iya tatak iya masulu gina sungu kamak rasa kasturi siap derem mapasan pagabaji tiatika nunu manggau kemparan satunggu-tunggu kon Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ahlal jannati ya'kulu batwana antubana surugaya maka dogi rappo kayu huruma dali makna iya lumpuna hurumaya antum Kama iduri yalla kebukna kama idadi natekna kama ijekne baniya dikana irihak disikaniya si tau baine tau towa manyombari nabiya angkana ya Rasulullah papalak doang lalu ari Allah Ta'ala Nakuni pantama disuruh Gana mana dia sallallahu alaihi wasallam Ya ummi fuladin innal jannati la tadkhuluha ajuran batwala amrun yadu Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah Na'anturi suruga taman-tamaiya itautuaiya numira bibaidiya antuna ma'lampa monakana monakbiya sallallahu alaihi wasallam risahabaka kana ansai itautuaiya antu angkana Taman-tamaiya iri suruga tautaiya pasangalin nalek pini pakalolori Allah Ta'ala nanampani pantama risuruga nikana-kana ambi tautaiya antu pakana nabiya sallallahu alaihi wasallam
Marannu di pak mai na tau tuai yani kana iriha di sikapun di pantama mori suruga si kuntu bane suruga iya taena mabulu janggo na taena tamma bulu subikna Pasanggalin nau nama disiaga ambulu mata nama kebok bukulen na umuruk na 30 tahun dalam kasak na kama ina bi Adam alaihi salam walam pulo singkulu kisang karakna na antu bane surgai ya Allah Allah pila jadi na punna kamari no pila jadi godina na kana sisa ada antu pandritaya Uruna kandu kabone surugai ya bintu atella juku nikana yanun antari maya ini dole basanggara le bagina kana bo Allahu ta'ala ideke minne karae luki nanti mi pasamaya kurika ngasing قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة يا رسول الله Nagana mo iya nga singkina ni nga antu inna wa'duka lahagku anta arhamar rahimina batuan na karaeng kamato jengi pasamaya nurinag kengasing Ikaw gikaray mga masean rike na lingan tunakala ampatan na kita baknian nga minhajan natul amali punna di pantama mori suruga si kuntu bane surugaya قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة يا رسول الله mengingat sendiri Allah Ta'ala menyumbang kanahu karaeng kere di androm ku mangge ku bainen ku anak ku sakri batang ku nakana mo Allah Ta'ala kadorai kaikit na dengan turinak kita manggaukang nga iamalak baik lamri kaleng kusiaga alam rike na dengan tulik bagi ni pasikini kambiri Allah Ta'ala bija-bija Allah ia ngasengke na dengan tu Nakadampatan na kita baknya dengan arsatul kiamat si kuntu bane surugaya kena dengan antus si mange-mange ibina mange mo ada dari mange dari alun na satua Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah Nama kita memangke dari anak
dari Allah la ahakana magetoammo anak guru hari androng guru dari Allah la sandegana magetoammo androng guru hari anak guru dari Allah la salah saya namanya tamma umma karina biari Allah na arabaya namanya tamma biari umma nari Allah na kami sikale bagi mangenya seni tahu wa mandale kami Allah Ta'ala ri Allah na juba kana dipuji bori Allah Ta'ala iya ngasim keknane nga antuna kana nabiya sallallahu alaihi wasallam iya ilalan risuruga ala siapa japa sarap pacis pasikini kana bone surugaya qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah tiai ipa sarap balu kampas sicini kana dibone surugaya namasin napau moke nalinga antu masinggamu narinino dia angkana apa ikau amala nurinino dia angkana ante ikam makalumanyan nurinino siaga kamase-mase nurinino siapa sukara anta bako masinna pauni masinggau nasiaga angkalen nasi kuntu bane surugaya antu masing amma kenga sing cincin tasampulori karanina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamat ya Rasulullah masini ya ukirin nana cincing uru-uru ali ukiriki salamu alaikum tibitu fadakhuluha khalidina batwa salama mako antum taina salak diri numajan namako ilalan risuruga sakulle nuna cincin magaruana diukiriki oduhuluha bisalamin abidina batuan namamantam mako ilalan risuruga tamang apa-apa cincin maka taluna li ukiriki tilkal jannatil lati uristumuha bima kuntum ta'maluna batwana antu suruga nasare amma ko Allah ta'ala balasakna amalaknuna cincin maka appa'na li ukiriki taskumul ahzabu wal khamu batuan di pantama miri Allah Ta'ala simpun nusiaga ampak berisik nuna cincin makalimana diukiriki alsinatakumul alilu wal khalilu batuan Kupisalayam mako ala siapa jabat kiamma rabbana cincin maka annan yukiri kisawa ajanakum bihuri ainu yada'una fiha fakihatum aminina batu'anna
Kupassikala bini amma ko bidadariya ilalan risuruga angku siang iko mangalle rappo kayu lalu asama ko anjo Torengang anrini anna cincin maka tujuna diukir gila gumpiha ma tastahihil anfusuhu wa talallal ahyun wa antum fiha khalidina batwana ila lamma kori suruga angka doki iya yana monake ruki anak suru cincin maka sagan tujuna liukir-kira bipakumullahu nabiyina wasiddiqina batwa siaga amma kosi kuntu nabiyya siaga amma kosi kuntu tausiddika na cincin maka salapan diukir kisirtum sababan la ta'dumuna batuana ajari komalolo tamatuana cincin maka sempurna diukir kisah kuntum fi jawana mailayu azil khaywani ba'dahu batuana singkampun mako tahu ampak risia ipak maik na singkampun nalikana kana iri hak disingkapun na ilalam mori suruga sikuntu bode suruga iya niya mosak rabat turi Allah ta'ala angkana ikau si kuntu bane surugaya niyakna samaya angko Allah ta'ala ganaga semmo boleh surugaya o karaing apa boleh lek mbak mako manggawukang amal baji na di palak pasak makori kana di pantama makori surugati pintas kemirin ringan tuna cinik ngasem moke na dengari Allah ta'ala ya bintu Allah kami dan lumpuh ya bintu Allah kami nam malumpu warisi kuntu Allah ananiya ni pak jariri Allah ta'ala ilalan risuruga jannatul firdausi sedre empuram pandalekan ri Allah ta'ala niyaringa kasibul abayaduna punna al-majuma memajjer misi kuntu malaika kasiagaan si kuntu nabi siagaan si kuntu tupan ritaya siagaan si kuntu sahadi kasiagaan si kuntu siddi kasiagaan si kuntu mu'minnya nama jajar tama mimbar singaraka ala siapa jamimbar nitata intan jamarru mutiara qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bisalamati ya Rasulullah naniak ngasem moke dengan turi empu ampandale kangari Allah ta'ala niyaring kasibul abayaduna mamuji ngasem moke dengan tu
Angkana alhamdulillahi batuan memuji hari Allah Ta'ala karai ampai puanga singkiri pak rasa ngamajanna kita nataba musukara. Amin 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 ya rabbal alamin.